hatun napayku sapangku huniki chispa huayki panaykuna may suma huamasi may mantara hamushanki may karu llaqtamantara huñiku nanchispa Diospa palabranta ñawinchayunapaq kunan oraspi taytanchispa palabranta kicharisunchis ñawinchayusunchis akay Diospa hatuchaq munakuyninmanta noqanchispaq mana definitivamente mana noqanchispa munakuyninchis hinachu Diospa munakuyninqa hina mana umanchispas atinmanchu entendeyta comprendeyta kay Diospa munakuyninta. Entonces qhawayasunchis akay Corintios nisqapi hatun t'aqayninpi iski huch'uy t'aqayninpita pusaq ninga hinata ñawpaqta ichaqa imaynan qillqasqa kashan mana ñawi rikhusqanta mana ninri uyarisqanta nitaqmin runaq sunqunmanpas luqsiyuranchu anchikunatan Dios ninchis waqaychashan pikunas payta munakunku paykunapaqqa wayqipanaykuna Dios ninchis ninga hinata kay cosaskuna ni ñawipas ni ninripas ni runaq sunqunmanpas luqsiyusqanta anchita noqa qampaq preparamushayki qampaq waqaychashani sichus qan munakuwanki noqata chayqa entonces kaypi hatuchaq tapukuy luqsimun imaynatataq Diostari munakusaq Dios ninchis munakuynin qhawari imayna karqan kay hallp'apachaman hamuyuran hatuchaq tronunta saqiyuspa entonces noqanchis hina kay pachapi puriuran runa kaspa pero venciuspa cruz patapi wañurqan noqanchis rayku suqayachikuran manallinta rimayachikuran pero venciuran wañunankama noqanchis rayku qanrayku anchimin Diospa hatuchaq munakuynin ichaymantapas pay ukmanta kawsarimuspa hanaq pachaman rispa kunan ninga hinata noqa ukmanta kutimusaq qankuna rayku munakuynin rayku wawaykuna munasqay wawaykuna rayku hatuchaq munakuy vidanta entregayun yawarninta ch'aqchuyun noqanchis rayku pastor imaynatataq noqari munakusaq kay hatuchaq munakuyninmanri noqa correspondesaq taytanchispa palabranpin tarinchis ki munakuyqa yayanchispa mandamientun kasukuy akay Romanos qillqapi hatun t'aqayninpi chunka 15 huch'uy t'aqayninpitaq chunka ninga hinata munakuyqa mana allintachu ruran wawa masiykita anchina kaqtinqa pin mandamientuta juntan kasukun anchimin munakuyqa o wayqipanaykuna imaynatan noqa munakusaq yayayta maypachachus kasukunki Diospa mandamientunta mana pay mañaqtinchu sino wayqiypanay Diospa munakuyninmin anchipi personaykiman hamuyushan isichus personayki hapikuyta munanki Diospa munakuyninta vidaykipi chayqa entonces kasukunki entonces yayanchis nin kay wawayqa munakuyniyta hapiyukushan noqa kusaq munakuyniyta anchi munakuyninwan familianpas wiñaypaq kanqa imaqtin kunan puncho divorciokuna kan imaqtin chunka watata kasararukuspa chaypi p'akyakapun familia imaqtin wawakuna tayta maman contra oqarikunku imaqtin wayqiypanay wayqintin pura juiciukunapi puriyunku
Imating manang kanchu munakuy Dios pa mandamientung kunata, Dios pa kamachikuy kunata akiunchis. Entonces kay mundo manalimpitian porque mana munakunchischu Dios ta ni tak mandamientun ta kasukunchische imainatan Dios pa munakuy ni no kanchis manghamuasunchis. Away kay panay Dios tan Dios muna no kanchis munakunanchis ta. Sichus kasukunchis mandamientun ta chay. Pero mana chay yachu. Porque kan yacha naiki. Kay munakuyka mana rikukunchu. Umaykipi kreenayki iñinayki. Sonkuykipi iñinayki, sentinayki. Mana munakuyku rikukunchu. A veces no kanchis kay vidapi rikuyta munanchis imatapas kreenanchispaj. Imapipas iñita munanchis chayqa rikuytaraq munanchis. Rikuruyman chayqa. Entonces iñiyman ninchis. Pero mana Dios pa munakuy ninqa rikukunchu. Mana payqa rikukunchu kaypiqa. Pero entonces no kanchis iñinchis. Kaypi kananta. Iñinchis ujuncho hamusqanta. Iñinchis Dios pa palabrampi. Y chay munakuywan kasuykunchis chay. Dios ta munakunchis. Chay minga kay libro de Hebreos. Hatun ta kay nimpi chunka niuj. Huchit akay nimpitaq ninga hinata. Anchina kahtinga kay min iñiqa. Suyakusqayki. Nishu iñiwan suyakunki anchimin iñiqa. Manarikuspa. Iñinki hina. Anchimin iñiqa. No katapuyusayki kunan. Iñinkichu yayanchis kaypi kashananta kanwan. Sichus iski kinsa. No kaksutipi huñukunkichis chayqa. No kanchay chawpipi kashani. Sentinaychu no ka patakinaychu. Katatanaychu. Kaypi kashankunanqa Dios kayaykiaraman ninaychu. Mana, Dios pa palabra nin, iñi, no kanchaypi kashani. Taytanchis pa promesan ko na may suma, si Diyos no kawan kausan kichayka, warang kanghil ni kunang kampalado ikipi kanka. Si Diyos nyawiki kicharikong manchayka, entonces rikuwa, anghel kunatay may natawakay chay rasunki, familia kita, wasi kita, may hatuchak testimonyo kuna kang, may pachachos Dios pawawan kuna librayuska kanku suakuna manta porque angel kunata rikuyunku. Angel kunata chaypi wakaichan mana pacha personay kirikunkichu pero chaypi kashan. Entonces, pastor, kasukunay pero kunanta iñinay ari wayqipanay iñi yayanchispi. Iñinayki mana ninaykichus iski kah mandamiento nin ajinata amak umuyuchu Dios kunaman amak umuyuchu imagen kunaman ni hanak pachakajpipas ni kay hallpapachakajpipas ni lamarcocho kupi kajkunapajpas ama pimampas umuyuchu ni Dios chakuychu pitapas anchimin iñi kamay pachachu iñin hina umuyukunki ikan yachanki yayanchis uyarishasunki chaypi y entonces mañakunki anchimin iñiqa tukuy sonqowan tukuy autoridadwan allinta pensayuspa mañakunki anchimin iñiqa wayqipanaykuna. Entonces Dios ninchis nin ajinata munakuwanki chayqa junt'anayki mandamientuta kasukunayki palabrayta pero entonces iñispa kasukunayki, iñinayki, munakuwanki hina chayqa, iñispa kasukuway. O eqipanaykuna, no kanchis churaykunanchis kashan, Diospa munayninman, iñispa y kasukuspa, Diospa munayninman churaykunanchis kashan. Sichus no kanchis, iñikusunchis, kasukusunchis, pero manataq Dios pa munayninman churaykusunchu chayri.
ima munakui minchay, kasukui, iñikui, pero Dios pamuna inin manchurayokui. Anchipin personay ki munakunki Jesucristo yanchista. Entonces taytanchispa palabran pitarisunchis. Kay hallpa pachapi runakuna kanchis. Dios pa munakuynin manchurayukuj. Dios pa chay munakuynin, chay kuyapayakuynin manchurayukunchis hina. Pero kayantaqmin uj grupo mana munanchischu Dios pa munakuynin manchurayukuyta. Sino rurayta munanchis noqanchisman hina, munakuyninchisman hina, entonces pantayunchis, entonces ñak'arinchis. Akay qhipa tiempopi Jesucristo yanchis kaypi kashaqtin hina. Karan uj qatijnin sutiu Judas. Judas min wayqipanaykuna yayanchista qatikusqa, ñanninman churayukusqa, Dios pa palabranta kasukusqa. Seguramente Judas munakurqan yayanchista. Pero entonces mana allintachu comprendisqa kay cristiano kawsakuyta. Hinaspa kay Judas Satanás tachaskiyusqa sunqunpi, hina uj p'unchaw, ahinata pensasqa, qhawari imaynata pensasqa Judas. Yayanchis chay tiempopi ña nisharanna ahinata. Chayamunqan horay, chayamunqan tiempoy, entonces cruzpi wañusaq, ñak'arisqa kasaq, entonces runakuna mana allinman churaywanqaku, suqaywanqaku. Y Judas nirqan ahinata mana palabrata entendispa. Imaynataq chayri, manachu pay Mesías, Mesíasqa librawanqaku, Mesíasqa allin hatuchaq tronumanmi churakunqa, entonces llapallaykuta librawanqaku. Uj cristiano, Dios pañanninpi purishan, Dios taqatikushan, Dios manta riqsishanna, pero mana comprendishanchu Dios pa munakuyninta. Y entonces kaypi Judas nisqa hinata, noqa yanapayarusaq. Seguramente kay Dios kay Mesías nishan hinata, maypachachus oray chayamuqtin, suqayushawaqtinku, entonces kallpayta noqa demostrasaq. Entonces kallpayta noqa yachachisaq runakunaman. Angelninkunata waharisaq hina David patrononpi tiyasaq. Entonces Judas qolqita munaq, interesta munaq, pañaladunpi tiyayta munaq, hina niqa hinata, noqa yanapayurusaq, manan kayqa allinchu kashan. Y uj p'unchaw senapi kashaqtinku hina, Judasqa ch'inllallata luqsiyaratamun, mana phiñasqachu, mana qolqiraykuchu, ch'inllallata luqsiyaratamun punkuta. Hinaspa rirusqa autoridadkunaman, hinaspa vendearamusqa Jesucristo yanchista. 15 chunka piezas llaman. Anchita hermanoykuna chay uj p'unchawman kutiaramusqaku autoridadkunawan. Hina yayanchista much'ayrusqa, kaypi kashan. Sonqunpi nisharan, kunallan suqayta qallarinqaku, kunallan qallarinqaku may maltratayta, insultayta, kunallan yayaytaqa qallarirunqaku. Y entonces anchiyukupi kashaqtin, payqa angelninkunata wahariramunqa, hina luqsiyaramunqa tukuy poderniyuq, hina noqa nisaq, noqan chayta yanaparayki, noqa yatiyayusaq pañaladuykipiqa. Qhawari wayqiypanay, kay runa munayninta rurayushan. Entonces Jesucristo yanchista hap'irusqaku, apayurusqaku, suqayusqaku. Yastana condenayusharankuna wañunanpaq. Oh wayqipanaykuna, Judas nisharan, hayk'aq, imawrataq,
Ima oratah kunangri. Anghel ningkunata waharira mungka. Mana waharirancu. Astawan sapang kripayuku. Astawan sok chikapu. Astawan wanyui mangkondena chikapu. Hinas Judas. Entendes ka? Mana kay muna ini ka palinchu. Mana kay ta kalinta chururashani. Chay kolkita wich etamuska chay autoridad kuna nyaw pakingman. Hinas paniska amarura ichichu chayta yayaita ka. Amanyak ari chichu. Mana pipas di paras kanachu. Ay kapanay kuna kay Judas lokses ka pawas pa. Mana konsinsya ng alinta chukara. Yayaita muna kuskaita entregayon ni. Mana mamuna ini chururas kakas kanang karaka. Hinas po hatucha sach amang. Sogang watu rukus kakay kung kanta. Hinas pa sek rukus ka. Anchipi wanyos ka Judas. Wai kepanay ko na. Sichus muna kunjis yayan chista cheka. Manang haik absurura itatinchis manchu. Muna ininchis taka. Rura nanchis Dios pa muna kuininta. Dios pa muna kuininta. Pero kasukus pa. Kasukunchis hina. Dios pa muna kuining manchurayo kunchis. Paimunan chay hampiwanchis. Paimunan chay entonces kuwanchis y matapas. Paimunan chay entonces asa chay mantal or kuwanchis. Manano kanchis ka ke hakuita tinchis manchu. Imahtin chunka watana kay bipuri usani. Manata kanchu Dios ni. May pitak chay hatuchak promesa kunari. Manaway kay panay. Dios ninchis yachang hay kahapamunanta. Manamunay ningi chururas kakangka. Repente con el momento pimam pusirima usani. Manarah biday kita entregan kirachu Dios man. Manarah tay tenchis man alat entrega kung kirachu. Munay niki pipuri kusanki. Puri sangki muna inikit manghina. Nya umalik ko na kamoy sungki na iglesia manta. Hampoy ripusunchis. Mana munang kichu. Muna inikita puri sangki. Entonces nyari kuyong kino nyak arita. Nya waway kiko na mananimpi puri usang na. Nya familia ikukupi manahaling kayong na. Nya de repente kol que falta yung sungkina. Yang kana falta yung sungkina. Muna inikita puri usangki. Manang may mampas chayang kichu muna inikita ruraspaka. Wanyuy yang katisungki. Ahinang way kipanay may pachachus. Muna ininchista ruraspa. Sasachay manchanchis kinaka. Wanyuy yatanang munanchis. Porque mananang kang nachu. Nyang. Entonces. Kay Judas wanyuy apuska. Muna ininta ruraspa. Mana Dios pa muna kuininta aceptas pa. Uncha ay kapanay ko na. Taitanchis pa palavram pi registras ka kasi. Daniel pa amigong ko na. Provas ka kaskako. Inining kupi. Kasuko ining kupi. Entonces hatuchak estatuata churayos kaku chaypi. Anchipita. Akay umalik Nabucodonosor niska. Hatuchak autoridad kunato wahayuska. Bandata kontra tayuska. Hinaspaniska kay banda tokarihti. Yapayay kichis kumuyong kichis kay man nispa. Akay puncho. Kay way nakunak ini-ining. Probas kakaska. Akay puncho ay kay panay. Manay matapos ya chayta at sarangkucho manchas pa. Pero paikuna kasukuita mo narangko Dios ninchista. Paikuna ya charangko kay mandamiento niskanta. Amang kumuyong kichu. Idolo ko naman ka. Amang kumuyong kichu kay imahin ko naman ka. Amang kumuyong kichu kay runak-ruras kang mangka. No kan Dios niki kani. Nispa. Paikuna ya charangko chayta. Ipaikuna Dios ninchis pinirangko. Paikuna chay pikasarangko Dios pa muna kuiningwa. Y entonces may pachachos banda tokariramuhtin. Yapayanko kumuyukuskaku. Ikay kinsa waynata. Saya siya skaku firme. Imatana ni wachungko chaypas.
Runani matana kawa wachungu chaipas. Mana no kakamuyo ko sachu. Anchipi. Willarus kaku hatuchak riman. Kawari ang kikinsa judio runakunan. Mana kasukunchu kay firmas kay ki dekretuta. Entonces ornuman ya apayosunchis. Hinas panchera chimusca. Rey seguramente kuya payukusca. Porque chay tiempo peka mana pitapas kuya pa kuranchu. Chulayata mana kasurunkichu chayka ukama ornoma wichiusca kananki karkan. Pero rey kuya payakusca hinanisca. Kankuna ni waichis. Uktawang banda tokarimunka. Kumiu kung kichischu manachu. Sichus mana kumiu kung kichischu chayka. Entonces orno llaman puning ni pungkichis kankunapas. Kay way na kuna contestas kahinata. Manang kay mantaha contestanay kupah. Kanchu ni negosyanay kupah kanchu. Sino, ima nakashachun chaypas. Manapuni no kay kuha kumuyo kusah kuchu. Dios papalabrang ning manang. Kasukusyay ko. Ino kay ko kamunakuy kuyayay kuta. Imay na no kay ko traisyonay ko man. Mang kumuyukus pa kay pitak yayay ko kasyachay. Imay na chay taruray ko man. Entonces rey piñarikos ka. Kanchis kutitak onyichichis kayo ornota. Kay way na kuna seguramente nilkan. Hay ka kutitapas onyichacho. Manapuni no kay kuka kumuyusakucho. Isichus Dios ni kumunangka libraway kuta chayka. Librawang kaku. Pero sichus pay pamunay ning mana chay nacho kang kachayka. Mana cha librawang kakucho. Entonces rey piñarikos ka. Konyichimuichis. Konyachis kaku. Kinsan tinta watayos kaku hinakachayos kaku. Kay way na kunaka ni sharang kunang kamalyanacha viday ko ha. Pero Dios piwanyo kapusak. Taytay pi niyang mimpi churayo kuspa wanyo kapusak. Imata kay mundo vidari. Dios pisamaya kapusak. Way na kaypas kasyancha. Kay vida pi kolkepas ima kahpas kasyancha. Pero imay nang no ka Dios ni tatraisunay ma. Wanyo kapusak Dios pe. Hinaspayay kiyos kako. May pachachos chay ukupi kasyarangko hina. Entonces, Jesucristo yayanchis chay manhamuska. Yanchipi. Acompañayos ka kaypi kasyani wawaykuna. Manan sapay kichischu kang kichis. May ninayawraytana pasang kichis chaypas. Chaypi kasyani. May ununtana pasang kichis chaypas. Chaypi kasyani, may tana puring kichis chaypas, chaypi kasyani, manan sapay kichis chu kasyang kichis, no kang kunawang kasyani. Akay hatucha humanyik niska, pita chaypiri puring na kasyang tawa, kinsa yata sunawik chiranchis. Entonces niska hampuichis. Ari, manang kanchuk Dios kang kunak Dios ni kichis hina. Ari way kipanay. Manang Dios kanchun, Dios ninchis hina. Chay Dios min librayta munasunki, sasa chay manta. Chay Dios min munasunki, orkoyta chay manaling manta. Chay Dios min munang, personay kita, kusikuyta, kuyta, familia ekipa. Manang kanchuk Dios, Dios ninchis hina. Chay mimpay waham siya sungki. Ariway kay panay. May sumahwa masi. May pachachus. Nyak aripi kang gihina. Diyos ninchis ni siya sungki no kan chay pikasyasak. Manang runakuna muna ininchu ruras kakangka. No kah muna iniming ruras kakangka sichus kang kasukungki. Sichus kang muna kuangki. Siskang hampuyong kino ka mancheka. Ino kah muna ini ka. Ayeng ming. Sumakaming.
Nyawikuna mana rikus kanta. Ningrikuna mana uyaris kanta. Ni runakunak sungkong mangluksis kanta. Ancitang kampah. No kawakai casani. Punco ay kipanaikunan. Jesucristo yang cispa katih ning sutih karang Juan. Wainaya kasyaktim pai. Yang cispa rihrang mang umuyuko. May sumahto yariko. Jesucristo yang cispa palabrang kunata. May syuta munako. Punco macho yauspa. Dios pa palabranta predicas pa. Yahtanta purisharan Juan. Esconchunka watayo yakapas karga. Nya machona. Chukchampas yora. Nya kay uyampas nishu machona rikokurka. Sungkampas nishu yurah na karga. Mana nakalipang karang nachu. Pero anchipi kasyaron hatuchak runakuna. Autoridad kuna suteo. Romano autoridad karan suteo Domiciano. Angi hatuchak autoridad. Miyay takawayo kay kwanta. Predikayusin. Yakta runay kunata kambiyayusin. Kay runakuna kas wanyo nang hinispa. Ikpuncho kay sungkong manchuregos ka. Si pisak po ni kay taka. Pero man akinas yatach si pisak. Umayan tach kuchurosa akinan yatach si pisak. Nakakasufri achisa kay taka. Hinas pa Juan, way ke panay ko na. Puncho wahas ka karang autoridad ko nama. Kay Domiciano, hatuchak silindro te conseguiramos ka. Runak kay yampi. Chay silindro pit impiachis ka aceitita. Aceite chalchayushin chay silindro kupi. Aska. Entonces chay bikasyang machucha Juan. Seguramente Juan pa umampinir kang ahinata. Kay kama viday ka chayo. Dios pa palabranta predikayon ina. Dios pa niyang ninta puri kunina. Nya kay tahunt ayon nina. Yastana machu kay ni manchayo nina. Wanyo kapuyasana. Entonces, Domiciano churuska. Chay hatuchak silindruma. Aceite chalchayo shara. Anchipi sufrin kanispa. Anchiman kachayos ka. Maway kipanay ko na. Nakatapos ay kikunang. Después tu chukasyan ki personay ki. Urno mangyay kayo, Diyos pa palabrang kausa. Diyos ta muna kuspa. Después tu chukasyan ki way kay panay. Hatu chak silindro, mga asitit impo isang chalchayo siya. Yay kayo ita. Diyos pa kausampi. Ay may natakay. Kataning ko na muna kurka. Way na kaining mantas na machuyan ng kama. Entonces en chipi, de repente Juan yaikius ka. Runa ko nakawas ko sufrió un kanisba. Y Juan yaikiyukting. Unumampas yaikiyus siyang mangkarang hina. Manaseite y manas kapas chulpunta. Pai ko na suya isyarang ko chalcharirong ka chicharong hinarlok seramong ka. Kaparihong ka chayo kupinisba. Pero entonces Juan, uno manghina yaikiyus ka. O ay kipanay ko na Domiciano manapunit chay takriita atis kachu. Loksi chimus ka. Asiti manay matapas ulas kachu. Anjini Diyos muna ko yun ka. Mananyawi rikus kanta. Mananingri uyaris kanta rikungki biday kipi. Juan seguramente con coriocuran taitan chismanta hinamira. Gracias taitay. Kanyang kay kunatari kuchuangki. Chay manta hatu chak islamang mandayos kaku. Chay pipis manawanyo rancho.
Chay mantapos loksemunang machu chaya. Dios pa iglesianta anciano kaspa tukuyapang lugarita. Waya kipanay ko na lunaka manaying kunatang rurang kabiranchis pa. Pero sichos personay ki yanchis menchimpra ka pong kichaya. Ipaita mo na kung kichaya ka. Mananyawi rikus kantang rikunki. Mananing ri uyaris kanta uyaringki. Imay nang kasyang bidayki. Muna inikita ruras pachun nyak ariman churayo kungki. Dios ning hampuy muna kuway. Hampuy inyi no kapi. Entonces mananyawi rikus kanta rikunki. Muna inikita ruras pachu ay kipanay. De repente sasachay man chimpayunki. Ongkoy man chimpayunki. Entonces tahitanchis ning hampuy muna kuway. No kanyang nipikak amis kakanki hari. No nakunachak ni kusunki pero manampipas tu payuita mun ate sunkichu. No kanchay pikashani. Angel ni kuna chay pikashan. Manampipas tu payo sunkichu. Hampuy. Muna kuichu familia hikipi faltashan. Hampuy. De repente mananachu kolki kashan. De repente palabra y causa. Sabaduta kunang sakaya wakay chayapunki hina. Ukyan kanakunat sakayapunki. Mananachu kolki kan kachaypas. No ka kolki tarikurichimusa. Manahaik ahpas nyawiki rikuskanta rikunki. Manahaik ahpas ningriki uyaris kanta uyarinki kay bidaykipi. Anchiming makika. Anchiming munakuynika kampak kasyan. Haik atan Dios ninchis munakuanchis. Haik atayayanchis munakusungki kanta. Chay mimpay ni siya sungki hampoy. Ama muna inikita ruray nachu. Ama puri nachu sapayaiki. Palabraita kasuko. Palabraita nyawinche. Entonces, muna kuway. Irikuchisaiki. May hatucha cosas kunata. Hampoy way kipanay. Kunang momento wakay ko saiki. Kunang oras may pinagasyang chepis hatarir. Chepis kung kuryuko. Chaypi kumuyuko yanchis mo. Kamilay kiwang kuska. Hamoy. Ama nasapay kipurinachu. Kunantak maniyo ko sunchis. Yay ko hanak pachapi kahtay-tay. May hatung min palabray. May hatung min muna ko iniki. Mana umay kupi kavita tinchu. Hawari kaipi kasi maway kikuna. Palabray kita kasukus pa kunang paikun ansya mungko. Kang yasamin chayo, kang yawakay chayo, kang yatay-tay warang kang hiliki kunawang kuiday. May tanang puring kaku chaypas. Ang Señor wakay chay manaling manda. Santo Espiritu iki dirhichu. I promesa iki manghina, palabra iki manghina. Kang riku hachi. Manakay kahaps rikus kang kuta. Hatuchak milagro kunata bidang kupi. Kang uyariachi. Hatucha uyariku nata manahaik ahpas uyaris kankuta. Entonces, paikuna sungkong kupin ng kako. Gracias tayo. Kay kunata ka manahaik ahpas, rikuy tapas pensaranichu. Kunang rikuy siyani, churi niyang nihikipi, familia niyang nihikipi. Kulkay pas rikurero, familia ipis kusis ka. Negosyo ipis lang ka na ipis aling purisa. Manakay ka pas rikus kang kuta. Kang rikuyachi tay. Kahit manya ka mo ni Jesucristo eksutin kinatakacho. Amen.